Is me sé Caitlin ich gefearsin agus sanan chillan scianach a hami. Bafis jyn chillan scianach a bhí lumalanja luch turis, gachari an draste an san taurig. Anis lish go bhfuil na restrictions bacon this útrime, sé corm le a haun union is on the hatchin as boioch agus féil vóre ilan eichen. Is mi a hat holiche an corm seo a gal, lish go bhfuil an amishir a bhí cho cainal géin. Sna míasan fallah agus sna míasan ríchian, bachor jose agus a fórchuchin ilan, a bhí jésa san luch turis. Múra rásin lockdown, cha bheith an corm acinne spárs a gal an ilan acin hín, Ors gyn bech yn úlach orne a bhí fríchulig a thula duine a ha na súr láinachge. Ha an tílan scianach garíad of sarabachal a chiún san uibid jeluch turis a gefshin. So chaniam meis no duine san míile a gherin na jain. Ach, hai fálaseach go bile chorta ring ile a bhí dan na chuirst in ilan lech sochgris. Shall, chanach go mi riamh na ráchin idir bhí chosach na mo bheithe. Gun checu ha glumicin na siechan union na hatchin as féil vóre an ilan, agus stocha an an alpa guléir. Leis na mían sóisiate, bhai cho fudiste an neach muna glumicin garam agus drail a skúlig bhiegan túl. Is mar sin hára sin na blianachin haiad a bhí hotspot sonneach turis san bí. A bhfuil na glumicin na cháirste drúd party. Chanile ichir a chur unig orm, jécho féil vóre sa haiad. Shall far a village téichte, dírach ag bún na culian. Ha iad éirichgal. Féimi tú brochen fricrach son an rá sias. Se cúrs na sachin na vistún dúl, agus hanna glumicin a siar lúmse ag cynir ierich. Get a hanna glumicin na cet go me tarangach. Se an nírin na haun go bhfuil iad chofúr rí jé. Ach, chachur sin stat ormse, a bhí léimisteach agus a Jennifer becan snaf.